Zdravo društvo, ja sam Igor iz IM Customsa i danas ćemo raditi otkutijavanje ovog EK bloka za vodeno hlađenje Gigabyte G1 Sniper 5 matične ploče. I također ću vam pokazati kako da montirate ovaj blok na vašu matičnu ploču. Linkove i bloka i ploče možete naći u opisu ispod, pa da krenemo sa otkutijavanjem. Prvo bi trebali reći par reći o vodenom hlađenju matičnih ploča, ali ako već znate sve o tome ili možda ne želite da čujete, možete odmah preći na otkutijavanje klikom dugmeta na ekranu. Vodeno hlađenje VRM, PLX i Southbridge čipova vaše matične ploče vam neće dati više FPS-ova u igrama ili tako nešto. Također nećete dostići ni mnogo viši overclock vašeg procesora jer su stok hladnjaci obično sasvim solidni i dovoljni za overclock na novim pločama. Dakle, najveća prednost ovog rješenja je izgled i ako vodom hladite baš sve komponente u vašem sistemu, kao što ću ja raditi u mom projektu Ultima koji možete naći u linkovima ispod, također možete hladiti i vašu matičnu ploču. Ali postoje dosta problema na koje možete naići. Full board ili blokovi koji sve one čipove odjednom prekrivaju se mnogo teže montiraju i samim tim možete mnogo lakše nešto polomiti dok ih montirate. Tako da bih vam predložio da sve radite polako i da imate nekog pri ruci da vam pomogne. Vidjet ćete par problema na koje sam ja naišao kasnije u klipu i poželao bih vam sreću ako se i vi upuštate u ovako nešto. Pa sada možemo krenuti sa otkutijavanjem. Kao što možete vidjeti, ovo je klasičan CSQ omotač za EK blokove, ali ova nalepnica gore na kojoj piše Clean CSQ nam kaže da blok koji je unutra nema kružiće na sebi. I kada skinemo ovaj omotač vidimo narančastu kutiju sa EK logom u sredini i nju sada otvaramo. U kutiji možemo vidjeti uputstvo i neke dodatke. Pa hajde da prvo pogledamo uputstvo. Uputstvo je prilično detaljno, sa dosta slika i u njemu možemo vidjeti kako skinuti stok hladnjake, očistiti čipove, postaviti termalne padove, kao i sam blok. Sada vidimo par termalnih padova sa plastičnom zaštitom na obe strane. I par šrafova i plastičnih šajbnica. Kad otvorimo drugu komoru, vidimo zaštitni sunđer i blok unutra. Baza ovog bloka je napravljena od poniklovanog bakra, a top od visoko kvalitetnog akrilnog materijala, pa nije mekan kao neki acetal blokovi. I sada možete vidjeti koliko on lepo izgleda. A sada možemo početi sa tutorialom montiranja. Imamo Sniper 5 ploču sa par Beats Power blokova na njoj i okrenut ćemo je naopako da bi mogli da skinemo stok hladnjake. Potreban nam je jedan zvezdasti šrafciger i moramo skinuti sve ove šrafove. I ovo je prvi problem na koji sam naišao. Ovaj šraf je bio prejako zategnut i kada sam probao da ga skinem, njegov držač na hladnjaku se odlomio, pa nisam mogao to da uradim. Ali sam ipak mogao da skinem hladnjak kao što možete vidjeti. I kada skidate ove hladnjake, nemojte zaboraviti da isključite konektore za diodu i ventilator.
Na kraju sam van kamere skinuo taj šraf sa držačem koji je ostao na njemu. Sada je vreme za čišćenje i naravno koristit ću svoj metod alkoholom u 3 koraka uz pomoć toalet papira, štapića i mikrofiber krpice da to uradim. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. No, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on, let that stage light go and shine on down. Suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, I'm my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. Možete vidjeti da su svi čipovi čisti i možemo krenuti sa postavljanjem termalnih padova. Kao što vidite, levi red VRM-ova je kraći od donjeg reda, pa ću ovaj termalni pad obeležiti noktom i seći, da bi imali i za PLX čip. Također ću iseći i ovaj mali pad, da bi mogli da prekrijemo i ova 2 čipa dole. I to je to. Sada ću staviti EK Ecotherm termalnu pastu na svaki od čipova pre nego što postavim padove. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark week. Gonna go off, two system. I očistit ću višak paste koji je pao između čipova. Sada trebate skinuti obe plastične zaštite sa padova i postaviti ih na čipove. I probajte da ne napravite grešku kao što sam ja uradio na jednom od padova. Sada moramo staviti malo termalne paste na Southbridge čip i preko njega ne stavljamo termalni pad jer on ima potpun kontakt sa blokom.
I najzad smo spremni da stavimo blok odozgo. I kao što možete vidjeti, blok dolazi prilično čist iz kutije, ali ipak ćemo malo preći preko ovom mikrofiber krpicom. I baza je sada savršeno čista. Sada možemo staviti blok odozgo i tu ne možete mnogo promašiti jer blok lepo leži uz prvi PCI slot, a pogotovo je lakše ako je i CPU blok montiran. I malo ćemo ga pritisnuti odozgo da bi se svi termalni padovi i termalne paste lepo zalepili i raširile po čipovima. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. No, y'all can't copy up. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything. Sada ga trebamo zašrafiti, pa ću spremiti ove šrafove i plastične šajbnice. Sada bi već trebalo da imate nekog da vam pomogne, jer ako radite sami, morate da držite blok jednom rukom, a šrafite drugom i tako možete ispustiti i polomiti blok ili čak i celu ploču. Tako da vam jako preporučujem da to ne radite sami. Samo ću par šrafova ovako staviti i onda ću okrenuti ploču da postavim sve ostale. Give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Sada ću ga samo malo očistiti, ali smo završili sa postavljanjem ovog bloka. I još jedna stvar koju sam zaboravio da uradim, pa sam uradio van kamere, je skidanje ove plastične zaštite sa gornjeg EK logoa. I sada možete vidjeti potpuno montiran blok na ploči. I kada vidite sve ovako montirano i najzad završeno kao ovo, zaboravite na sve probleme koje ste imali i fokusirate se na dobre stvari vodenog hlađenja kao što sam naveo na početku. Sve ovo će ići u moj projekat Ultima koji možete naći u opisu klipa i to bi bilo to. Ako vam se ovaj klip svidao i želite još ovakvih klipova, udarite to like dugme i subscribeujte se na ovaj kanal. Također komentare možete ostaviti ispod. Ja sam Igor iz IM Customsa i vidimo se u nekom sljedećem klipu.